Kasenjuk dong kirang Bashnong Ripoy District akajalang balong mata kasni. Kelapan pau kejing sokhya kabajor nama kejing bamthung kasokar yau BDO bapura hapo umsning senadi blok. Hakani kejalang hapo kejing alam jong ba bibi makdo balong presiden jo kasenjuk kelapan pau kejing sokhya nama kejing bamdon BDO bapura habakra kata shibun yaki kampan roy hapo umsning senadi blok kantam ya kejing tay emergency SRPP bat ki media. Nakulihat kasenjuk kalau por cita yo kesakar berhutung do yo video bapura. Dakum ta kasenjukan seipai ba ban pulang jadi Senjuk kirang Bashnong Ripoy District. Kam. Idap do jing smukya halor ka negasngi artarik punai march arjar sau kadon gejing ikir kenduk kerki nagaliang ka executive committee jungi ke. Senjuk kirang Bashnong Ripoy District. Idap do jing smukya halor ka jing penslem jong ka sorkar banthong yo video bapura hangtai blok umsning. Namar ba kumba pi ba ngila tho ya ke city show concern minister ngila request ro ya deputy chief minister ba un lekloy ya ke jingi dai ba kane ka jingthong yo video bapura blom sning henry hadu menta samdon gano ka respond nagaliang government teni kesni nagaliang jong ni kirang basnong ngila ikendo perke ba ngi panpau ya jing smusi namar ba nadu december samladon chu ya gino ki payment gi bakin le Nagata ke office lada day ha kejingi day bagi MG NRGA ha lada day ha kejingi day bagi SRWP bat kiwi scheme te teng hadien ba ngilale ji kendo iki ngilek namar kirang Bashnong pilas nguthu hi kim day ki ba yakhi surok teng kene government kasim kabu man ya kejing long lui jongi kirang Bashnong te da kejing bomban se ni kasni namar ba kat video usudan tang ya ka judiciary power umdan ya ke financial power kalong kejing do nong sisa yang ki rang Bashnong bat ki pajba hi borok ko wei jong kate ka dong umsning block borok ko wei te idap ro da jing susi ngidang kmi lenti bagi nong ikmat ko jongi na riboy kin kran ha jing idei bakane ha session bladat andre umsam dadan bukun mi ya kene jing jongi ki pajba te kene kesngi ibu ya ko wei ka jingdawa sa government bang dawana kaliang kesenjuk kirang Bashnong Ripoy District badai benthong no apo sitayo yau neu video bapura jong kam sning blok badlada kimle kumta apo sitayo kabamod ba kesenjuk kirang Bashnong Ripoy District kansim dagawai pat ki lenti ki batenge ya kabangin saya lumlang pajba hangtai po block development office umsning ban yakhi tenge persya government ha jingi dai bagni ka kam kumle sibut